Razgovaram sa Miloradom Trifunovićem, kapitenom ekipe SAI. Milorade, uvek je zadovoljstvo da te vidim, pogotovo ovde u Dubaju. Ove godine prvi put u ulozi kapitena, prethodnih godina si bio takmičar. Hajde da prokomentarišemo šta su za tebe ove godine kao kapitena bili najveći izazovi i tokom priprema, ali i tokom samog takmičenja. Dobro večer, Miloše, drago mi je da se opet vidimo na ovom prestižnom takmičenju. Tako je, 4 godine sam bio u ulozi takmičara, ovo je prva godina kako sam kapiten ekipe. Jedan od najvećih izazova ovog takmičenja je u pripremnom periodu bio izabir ekipe, pravi odabir ekipe. Kroz selekciju pripadnika smo odabrali ljude koji su bili najsposobniji na pripremnom periodu i od tih ljudi je bio veliki izazov izabrati koje njihove uloge mogu najbolje da se iskoriste u danima takmičenja. Što se tiče opreme i naoružanja, znam da ste sve naoružanje i opremu poneli iz Republike Srbije, to je u stvari vaše službeno naoružanje, pa hajde da prokomentarišemo zašto ste se odlučili za sve te modele kojima ste gađali tokom ova 4 dana, u stvari poslednjeg dana nije bilo gađanje, jer organizator je uneo neke novine, posebno kada je u pitanju pištoljsko naoružanje, pa hajde da prokomentarišemo to. Da bi bili uopšte konkurentni na ovom takmičenju, moramo nositi svoje naoružanje i svoju municiju, pogotovo za snajperske puške, za automate. Odlučili smo se za Glock 4. generacije sa Red Dot holostal nišanima. Što se tiče kratkog naoružanja, što se tiče dugog naoružanja, nosili smo Brugger & Tomet automat u kalibru 9x19 mm. To nam je na službenom zaduženju. I što se tiče snajperskog naoružanja, nosili smo Tiku i SIG 516 u kalibru 223. Zašto, na primjer, SIG, zašto Tika, pošto ste ih koristili u 2 različita poligona? SIG smo koristili u prvom poligonu, na prvom danu, zato što je poluautomatska puška i mogu brže da se otpucaju mete koje su na relativno bliskoj daljini, 45 metara daljine. Da ne bi moralo svaki put da se uvede i izbaci metak ručno, poluautomatski način režim rada je mnogo efikasniji. Jednom ubacimo metak u cev i svaki sledeći poluautomatski dolazi opet u cev. Što se tiče kratkog naoružanja, ove godine su bile izmene u pištoljima koji su namenjeni za sportsko takmičenje. Ti pištolji nisu smeli da se koriste i nama je jedino ostalo da koristimo naše službeno naoružanje na koje smo nadogradili Red Dotove. To je to. I sasvim se odlično pokazalo. Da, videlo se, pogotovo na metnim situacijama, s razlogom ste elita u našoj zemlji. I s tim polako završavamo. Milorade, evo, pre nekoliko minuta ste završili poligon 5. dana. Meni je bilo fenomenalno sa strane i da vas snimam, a još više i da navijam. I ono što mi je fenomenalno na kraju, da vidim količinu emocije između vas samih takmičara, onako kako se takmičenje završilo. Jel možeš nekako da približimo gledaocima u Srbiji taj doživljaj kada se srpska zastava, kada se zastava SAI-a posle zavijore nakon svega? To ne mogu baš da opišem, to svako u našim srcima nosi i tu sinergiju celokupne ekipe, to može samo da se sa strane vidi kako smo mi to radili. I da se osjeti. I da se osjeti, da. To nemam neke reči da bi to preneo. U suštini mi smo svi veliki drugari u toj ekipi, velika braća i to sve nas jedne druge gura da pravimo što bolje rezultate, što bolje uspehe. Ja ću dodati da ste povrh svega toga pravi vitezo i meni kao građaninu i kao vašem drugaru je zadovoljstvo da vidim kako na najbolji mogući način promovište i Srbiju i MUP i naravno SAI. Milorade, hvala ti na vremenu i do godine da se ponovo vidimo. Hvala ti puno, da će Bog.